Lijep pozdrav svima ljudi, dobrodošli u novi tutorial na kanalu. U današnjem tutorialu ću vam pokazati kako da skinete i instalirate Bandicam full verziju. Tako da ljudi, prije što krenemo na ovaj tutorial, obavezno ostavite like na ovaj video i naravno subscribe se dole na kanal. Neću puno da dužim, idemo na tutorial. Znači sve što trebate da uđete u Google Chrome, znači u linkove koji će vam biti u opisu videa i da skinete ovaj, znači uđete u ovaj link, stisnete samo skip i automatski će vam se početi skidati, tako i za drugi link, tako da sve što trebate da skinete te linkove, da uđete u te linkove i da poskidate, tako da automatski će vam se početi skidati, skip this ad. Ok, kada ste to skinuli, znači uđete tamo gdje ste skinuli to, znači pronađete file gdje ste to skinuli sve i znači ovo nećete imati ovaj kod, ali ćete taj kod imati, znači evo kao što da vidite www, taj će vam kod trebati, znači zašto idemo prvo da instaliramo ovaj sam setup, da vam odaberete jezik koji želite, idemo ok, English, next, I agree, next i ovdje odaberete gdje želite da spremite, ja ću sad kako je i stisnete samo install, to vam je to, pričekate malo. Ok ljudi, znači sad stisnete finish i ok, možete da izađete naravno iz ovoga. Pričekat ćemo da nam uđe u Bandicam. I kao što vidite ljudi, ovo nije trenutno full verzija, kao što vidite piše unregistere, znači ovo, vi izađete iz Bandicama i idete naravno ovo Keygang što dobili ovaj rar folder, idete vamo extract here i tražit će vam vamo šifru, znači vamo ćete, pisat će vam vamo šifra, znači evo ovo je šifra, ok, idemo ovako copy, vamo će pisati tu na ekranu, tako da se ništa ne vidite za šifru, imat ćete naravno u opisu videa, stisnete samo ok i ok, zašto neće, mogli smo dobro čekati, www.p30download.com. ok, nisam dobro ukucao šifru, imamo vamo Keygen, imat ćete, uđete u to, znači u taj folder, idete na ovu kao šešir, idete desni klik, idete run as administrator, stisnete to i vam ukucate neki email, na primjer mali123 tako da monkey@gmail.com, idete register application i kao što vidite successfully registered, ok, i naravno uđete u Bandicam da vidite da je full verzija. Ušli smo u Bandicam, kao što vidite full je verzija, nema više onoga, ne piše više registre, tako da ljudi, ukoliko želite da podesite postavke, imate isto na kanalu kako podesiti Bandicam, tako da ljudi, nadam se da sam pomogao u ovom tutorialu. Ukoliko jesam, ostavite like na ovaj tutorial, naravno subscribe se dole na kanal, mislim u sljedećeg klipa, a do tada lijep pozdrav.